بله بینرین هجا 26 روشمان کو ترکیه و باکوری کردستانی هلبجارتنین سرکوماری و پارلمانتوی پیکوره 26 روشمان ایدی حساب ج رژیما قرکر رژیما کوجر و رژیما لدجی جنی لسر دستلاداری یا حساب پرسینا ویجی 26 روشمان د باکوری کردستانی و ترکیه اتمسفره که زیده یا هلبجارتنی هیا دوه د بشا برنامه خواه هلبجارتن 2023 ده ما هول دا ام هلبجارتنی و شوازی هلبجارتنا لترکیه و باکوری کردستانی بو ابدین هنکرن ام ایرو ایدی باشار به باشار انگو باشاری یکمین یه باکوری کردستانی به نفوساوی به دنگنوی به نامزدین وی بدین ناسکن او به وی آوایجی و برنامه ما هلبجارتن 2023 دست پیدا کرد. بله بینرین هجا ام ایرو جوی باجاری که باکوری کردستان دست پی بکن کوش برای مگوت امیج ایرو پیدا هر روش باجاری که باکوری کردستان بگیرن دست او دوی باجاری ده امی حول بدن نامزدین پارتیا چپین کسب ین کوش بو نامزدی خواه دست نشان کرنه او جالیه لجنه بلندیا هلبجارتنی و جهاتنه اری کرن بو بینرین هجا بدن ناس کرن ام دست پی که جوی که دست پی بکن امی باجاری اله یه باکوری کردستانی دست پی بکن کو باجاری الهیه باکوری کردستانی وکه یک ج کلها سرکه یا پارتیا دموکراتیک آجلان هدف بو لی سال جی و موضوعانی آخوا جبو پارتیا چپین کس که ده نشاندان و اتمسفره که پر زیده به دیمن او آگاهی کو ج نوا باجار دردی که بنجی خویادی که باجاری الهیه باکوری کردستانی خودی بقاسی 634,491 نفوسیه لآلیه کدن باجاری الهی کو اف نقشه یا هند بینن ج شش نافچان پیکتی و اف نافچه جی وکی که ملسر شاشه جواره دای دیار کرن ایدی هر نافچه که لگوری نفوسا خواه دنگی خواه دادن و اف دنگی دبا سدما هلبجارتنا پارلمنتری که ما گود 634,491 نشتاجی نفوسا خلکی الهی هیا و بقاسی 309,000 کس جوان جی و هرن لسر صندوقان و ده صندوقان ده جی و نامزد خواه انگو نونرین خواه ینجبو پارلمنتویا ترکیه و دست نشان بکن لآلیه کدن ایدی ام درباز ببین اف 5 نامزدین کو جالیه پارتیا چپین کسگ و باجار الهی هاتنه دست نشان کرن کینه ام بوی وبینرین هجا بدن ناس کرن یک جوان جی کسکین بایندره کو و که نامزد یکمین یه پارتیا چپین کسکیا ل باجار الهی هاتیا دست نشان کرن ل آلیه کدن زینب اودونجو نامزد کدن یه پارتیا چپین کسکیا ل باجار الهی ده رضا سیمین دشی یک پارلمانترین پارتیا دموکراتیک آجلان هدفی کو د سردما در بازبوی د جه خود گرد او جه محمد رشتو تریاکیه کو وکه و جاری د بن لوگویا پارتیا چپین کس د باجاری الهی بجداری هلبجارتنی دبه او ببریارن کو د هلبجارتنا الهی د سرکفتنه که مزن د دجی رژیما دسترادار یا فاشیزما AKP او MHP بدز بخه هر وها مگود باجاری الهی 5 نامزدان انگو 5 پارلمانتر ج باجاری الهی دردی کهون پارتیا چپین کس جش بو ویکی 5 نامزد دست نشان کرنه ما هر سه نامزدین دست پیکی بواره پار وکر هر دو نامزدین جی یک نورتن ارطغرل نامزد دنیا پارتیا چپین کس وکه دریزا چارمین ده جی خود در لیسته پارتیا چپین کس ده جی خود دیگر لعالیه کدن اکرم بارانجی نامزدی دن یه پارتیا چپین کس کیا لباجار الهیه به وان 5 نامزدان لباجار الهی ایدی و خلق بچن سر صندوقان نامزدین خود دیار بکن یک جوان وان نامزدین کو پارتیا چپین کس جی میوانی برنامه می لیبریا کو هم دربازی بی ببین از خوازم دانه سال 2018 آندا کو خلق الهی نونرتیا خود دیار کردن ده چه قاسی ریچکشن پارتی بدست خسته بو جی بو بینرین هجاره پار و بکم ده سال 2018 ده پارتیا دموکراتیک گلان هدف دوی دمیده به لوگویا پارتیا خود کتبو هلبجارتنی و خلق الهی یکو ج پارتیا برحث کر بو هم بیس کر بو بقاسی ج صدان 62 زیده تر نونرتیا خود ج پارتیا دموکراتیک گلان
HDP dabûn diyarkirin û di encamê vê de jî çar parlamenterên Partiya Demokratîk a Gelan HDP ango xelkê Êlihê çar parlamenterên xwe nûnerên xwe şandibûn Meclisa Tirkiye li pey wê Partiya AKP dihat ku ew jî bi derxistina parlamenterekê li keleka wê Saadet Partî ji sedan sê bêtir deng qezenç kiribû li Êlihê û her wiha Partiya CHP jî ji sedan yek deng li bajarê Êlihê girtibû û bi vê awayî li gorî dabeşbûna parlamenterên ku li bajarê Êlihê hatibûn qezençkirin Partiya Demokratîk a Gelan HDP bi çar parlamenteran derbasî meclisê bibû û Partiya AKP'ya faşîst û her wiha nihan li ser desthilatdariyê ku bûye sedema Ewqas wêraniya li welat jê bi parlamenterekê nûnertiya xwe ya li bajarê Êlihê kiribûn lê em vê carê vêyekê nîqaş bikin gelo wê di hilbijartina 2023 de encameke bi çi awî were bi derxistin gelo wê li Êlihê vê carê Partiya Çepên Kesk wê karibe ji pêncan pênc deng qezenç bike ji bo vêyekê jî êdî em derbasî em ê li gel mêvanê xwe bibin û van pirsan jî ji mêvanê xwe birêz keskîn bayîn derbikin. Belê bînerên hêja me got em ê vêyekê bi taybetî li gel mêvanê xwe nîqaş bikin ku li bajarê Êlihiyê Bakurê Kurdistanê ku yek ji bajarên her tim di dîrokê de jî weke gelha Partiya Demokratîk a Gelan HDP dihate naskirin û HDP li bajarê Êlihê pir bixurt bû bihêz bû û jaliyê gel ve gelek dihate hezkirin. Niha em berê xwe bidin Êlihê û ji namzetên Partiya Çepên Kesk ango Partiya Demokratîk a Gelan HDPya ku bi logoya Partiya Çepên Kesk tên hilbijartin em ê bi mêvanê xwe re vêyekê hinekê nîqaş bikin. Mêvanê me jî birêz keskên bayîndir namzetê Partiya Çepên Keskê li bajarê Êlihê ye em dibêjin ji bo we ev daxwaza me qebûl kirî û hûn bûne mêvanê bername me ya hilbijartin 2023 em destpêkê spasiya we dikin. Hez birêz bayîndir hema hez ji wê yekê dest pê bikim niha me bi bînerên xwe re jî parve kir di hilbijartina 2018 de tevî wê demê êrişên faşîstanê yên rejîma desthilatdariya AKP û MHP li Kurdistanê û li dervê snûrê Bakurê Kurdistanê jî hebûn lê xelkê Batmanê careke din çar parlamenter ji bo parlamenteriya Partiyên Demokratîk a Gelan HDP derxistibû gelo atmosfereke niha bi çi awayî li nava bajarê Êlihê heye çawa hûn tên pêşwazî kirin di serdanên we de di vekirina bîroyan de em şahiyekîn pir mezin dibînin hûn vê atmosferê çawa dibînin? Starta hilbijartinê û vekirina bîroya me destpêkê da li Êlihê vekir bi rastî jî em dikarin bi her awayî bêjin îro gelê Êlihê gelê Batmanê ji bo hilbijartinê amade ye. Ji bo têkbirina helweşandina desthilatdariya AKP MHP faşîst jî xwe amade kiriye û her wiha her vekirina bîroya me weke mîtîngekî tê darxistin helwesta gel nêzîkatiya gelê me ji bo partiya me gelekî bilind e dilgermahiyekî mezin di nav gelê Batmanê da tê xuya kirin. Em demekî dirêj li gundal li taxan li bajaran kar û xebatê xwe dimeşînin. Yani em dikarin vêga bêjin li Êlihê li Batmanê artêşekî bi hevala yani bi sedan heval li kolanê Batmanê kar û xebatê hilbijartinê dimeşînin. Me wexta me dest pê kir me got em ê me îddiakî da pêşiya xwe me ji gelê xwe re sozekî da. Me got em ê zihniyeta û temsîliyeta AKP û MHP ya desthilatdariya faşîst em ê li Batmanê bi dawî bikin. û em ê pênc parlamenterê xwe jî ji Batmanê derxînin. Em bi vê îddayê, vê serkeftinê û vê min Batmanê kar û xebat îro desthilatdariya bi huda di Batmanê û li bajarên Kurdistanê ittifaq kiriye. Yani ev desthilat têkçûna vê desthilatdariyê xwe hewce kîjan hêzan kiriye nav gelê Batmanê da bi vekirî diyar e hiç û aqilê gelê Batmanê
ji bo Hüdaparê jî û ji bo AKP MHP jî ji bo kiryarê wan zindiye ji ber vê yekê karoxebatê me gelekî serkeftî dimeşin heya niha meha Remezanê ye rojiye hinek zehmetî wê heye bixweratîne lêberê piştî vê meha Remezanê du roj şûnda xelas dibe baweriya me ew e bi xebatekî bilind berfireh û bi serkeftê 25 rojê dawî em ê kampanyekî mezin li Batmanê li Êlihê ji bo hilbijartinê pêk bînin û em ê divê hilbijartinê de jî çawa ku me ji gelê xwe re me soz dabû em ê zihniyeta AKP MHP û tifaqên wê qirêjê tarî em ê li Batmanê li Êlihê ji holê rakin. بله هر برز باید درست خوازم ویکی جواب پرس بکیم هاد هالبجارتنا 2018 دجی هالبجارتن دا اتمسفره که بچه آوی پیک حاتبو هنا لبیرامه همیانه ده هالبجارتنا نهاده بطایبت هم اری لباجری الیه هون وی اتمسفره که بچه آوی دبینن گلو باجاری الیه چه قاسی لبنداویه که کو او کسین کل دجی نونرین وان هرتم بجبو رشکرنا نونرین وان دنوا پروپاگاندیان ده گفان دخوا هرسک زیده الهمبری نونرین وان هیا گلو اف اتمسفره کو هی هنج سال 2018 فرق دنا براوی ده تشتا کو هری زیده دردی که و پیش هوند کارن چا پیناسه بکن یا بله جداتی 2018 و 2020 البته که هم جبوی اتمسفره سیاسی و جواکی گلکی جداتی بخوراتینه ایرو هلوشاندن و تکچوینا دستلاتری AKP MHP به هر وای درکتی هولی جبر وی گل به برخوادن خو به تکوشینا خو به سکنا خو ایرو تکچوینا و دستلاتری درخسته هولی جدرکی او نهاد در نکرد یعنی تنه گل وی اوای بخوا بتکوشینا خو و برخوادن خو باوره ل ایرو کو ام اتمسفره سیاسی هم الالهه هم کردستان هم مزدکن yani nav millete da tişteki vaha elbette ki heye jiber ve ki jiboy ko ev destilatari biser bikeve yani ve her tişt bike yani eğer derfet bibine jiboy serkeftina xwe ji bo pêşeroja xwe û berdewamiya destilатariya xwe yani heya niha çi kir îro wê dîsa jî pêk bîne yani em ihtimal em didine berçavê xwe lê belê îdî tu taqet tu hêz tu quwet divê destilatariyê de nemaye li hemberî sekna û berxwedana بله بله برز باید از سویه که جواب پرس بکیم هر ام گر کودن که من دویست از خوازم ویه که هر تکلداری همان مجاری جواب پرس بکیم اگوت یا ایدی حساب پرسنه که ایدی گل اف کسین که او قاسی حتی نها او فاتصاندنه لسربیه زخته که زیده کرنه نونری وان گرتنه شارداری وان ده قیوم آویتنه جی وان هف سرکن شارداری دانه گرتن حساب پرسنه که هیا و جبوه که جی چارده هل بجارتنه و که دیروکه که حساب پرسینا ویه که تدیتن از خوازم دور ده بالی بکشنم لسر روشاوی بطایبتیم جن خودی روله که بچه آوین آنگا دما هون دچن فکرنا بیروین خوال نافچه لگوندان هون راستی پیشوازیه که بچه آوی بطایبت یا دواری جنان دتین yani beli şu her avay yani hem bekirni burada hem xabatta da hem نتود هری کود جن جوانن جبر بیا که ام مهجا کمپانیا هل بجاتنی وقتا ما دست به نکر بوشی ما دگوتا ام هیجد بیجن ام ویدا ببریار و اسرارنجی ام دبین اب هل بجارتن و ببه هل بجارتنا جن و جوانا جبر بیا که کو اف دستلاتاریا فاشیست به هر آوای ل زرم زورداری و تندی لسر جنو جوانا pek dine. Jber beye ki her da duruşmen
جین جیان آزادی سرکه و هم تبلیغون خبات دا هم کارم بیشین لکردستان دا لهر داری پیشی داد سری دا لإلحي لکردستان همی هم جن و هم جوان پیشنگی کارو خباتی هل بجارتنی بکن جبر که yani حساب پرسنا کی هری مازن و جنو جوان دوی هل بجارتنی دا ویش دستلاتریا که په مهپیا فاشیست بپرسن yani ایروجی لإلحي جی به هر اوای دیاره و کارو خباته دا جن و جوان پیشنگی بکن بل هر اس بريس بايندر از دخوازم ويا كيجي جواب برز بكم هر تيكلداري جن او جوانان او بطيبتي جيم هل وستا جوانان يا دفي هل بجارتني ده جلغوري فورمين رابرسين كوتنا تشيكرين جيم ديارة كوي جلك باندور لقدر هل بجارتني بك و دجلك فورمين رابرسين كو انكيتين كو درد كevin رجايك برزيده یا دنگین جوانان جبو پارتیا چپین کس در بازداره آنگوان بشین لگوری آنکتین کو هاتن حتی نها یک جو پارتیان کو هری زده د رولا جوانان ده آنگو هری زده جوان بر بیوی وده چن او جی پارتیا چپین کس که گلو اف هلوسا جوانان هم بچه وده دنگری دان گلو اف رژیما هی چه قاسی اف جوان فتساندن کو حتی اف جوانین هی حمود خوازن د زوترین دمیده جوی رژیما دسترا در خلاص ببن بله دستلاتاری شوات قز جنو جوانا دترسه ام بال بکشینن سر ارتحاجا کل ترکیه پیک هات تقز کریاری وانه یکم او بون کو زانینگها در زانینگها گردن یعنی اف جی تخویا کرین کو اف دستلاتاری جوانا گلکی دترسه جهلوستا سکنا جوانا بربادانا جوانا geleki tirse o viajı bavere yani takaz juan heviya xwe ji destlatariya AKP MHP dur ketine ev jî ji boy AKP MHP tirsekî mazine tirs û xofekî mazine ketiye nav vê destlatariye ji ber vê yekê dijwarî tundî hemû kiryarên kirêj polîtîkayên kirêj bêhêvîtî bi her away سر جوانان ته مشاندن لبله پارتیا ما هم جبوی جوانان پیشروجه کی آزاد وکهف سر بخواه و به هر اوی جبوی کو جوان جیانه کی برومت و بخوشی بکیف خوشی جیانه کی بیجین براستیجی پولیتیکای خواه این سیاسی به هر اوی به وکری اشکره کریه وکه کو وجینگو به حمید آنکتا دا ایرو دوی هلبجارتنا 2023 دا نزی 8 میلیون و جوان جرا یکم و رای باویجن لی نوان 8 میلیون هری زده جوان براستیجی بگیشتی و بگرسهی و بگرانی و در دور اتفاقا کدو آزادی و پارتیا ما هلبجارتنی پارتیا ما چپ و کس و برای خو بدنه و ده حیان نها دکارو خبات ما جی تبلیغونا جوانا هلوستا جوانا کو ام لی میزه دکن اف جی دیاره کو دوی هلبجارتنی دا و به میلیونان جوان در دورا پارتیا ما کم ببن و برای خو بدنه پارتیا ما چپ و کس و به تبلیغونا و پشکریا جوانا و پارتیا ما چپ و کس سرکفتنه کی مزن کو ام کارم بیجن امش هفته حزیران 2015 جی بلندتر اما ده هالبجارتنا دا سر بکن. بله اس ادیم بر بداوی و دشن از دخوازم همان بجا پرسا داوی بریا کو گوتنا و داوی بگیرم از دخوازم پرسا خواه داوی جوا بکم نها پیواجوه هالبجارتنا انگوان بشیم پشتی 26 روزیدن وی هالبجارتن پیک وره دوی ناف بریده حتی 26 روزیدن تشتاکو بطایبت لأله و لباجارندن یم باکوری کورسان و ترکیه تشتاکو پیوسته وره کرن چیه؟ بله yani tişte peyüst heri ava iro tekçünü heluraşandına destratörü AKP MHP faşist a 20 sal ko sergele Kurdistan'e gele Kurd o gele bende zulmü zordari tane berdavamiya xwe iro ani hayan naha iro heluraşandına ve derketiye hole jber ve ki ev helbejartin serkeftina ve helbejartine
و پیشروجا گل کرد پیشروجا گل بنداز جنو جوانان و قدر گلان دیار بکه مثلا نه مثلا روش سرکفتنا پارتیا کی نینه بله ام خوازن ام سرکفتنا کی گله کی مازن بستینن آرمانجو هدف ما یکم اوه لی بله به ورا ام خوازن ذهنیتا و کریار و پولیتیکاین و دستلاتاری AKP MHP هم کردستان و هم ترکیه ام تک ببن و ام شرطون مرجن چاره سرکرنا پرسکریکان گلین کرد و مسئله ترکیه دموکراسی حقوقی آزادی ام پک بینن جبر به که ام هل بجارتنه کی دیروکیه به همی علاوه خواه به همی آمورین خواه به همی شرط و مرجن سیاسی و اجواکی ام هل بجارتن جدای هل بجارتنین بره داخواز و آرمان جمع جبوی گلی ما اوه چه جن به چه جوان به چه پرسپی به چه رسپی به لکدره به بلا به تبلی کارو خبات هلبجارتنه به جبر یکی که ام سرکفتنه که مزن ام دست بخینن و ام ریوکرنا مثلا این خوین اساسی لسری دا پرسکریکن کرد که ام چاره سر بکن و ریبره گلی کرد رزدار اوجالان بن تجده که گران دایه ام شرط و مرجن سیاسی جواکی به برخوادان خواه به تکوشین خواه و سرکفتنا و هلبجارتنه ام سرکفتنا که مزن درخینن بله. و ام شرط و مرجن تک برنا و تک چوینا رژیما تجدیدشی بشکنن و ام پیشروجا گل خواه و ام قدره گل خواه تایم بکن و ام ریا آزاد ریا وکویه و گل خورا بکن جبر به که بر پرسیاریت که سر ملی ما همی کسی به هر اوای لکودره ببه بلا ببه ام جگل خواه پشکریه کی دیروکی پشکریه کی مزن دخواست بله بریس کسکن بایندر هون بون میوانی برنامه می هلبجارتن 2023 بون ارخاندنی و او پیامین و ام دبیجین گلک سپاس او جو هر پنج نامزدین پارتیا چپین کس که لباجار الهرجی دبیجین سرکفتنی دخوازن او هیویدارن کو د پارلمانتو انگو مجلسا ترکیه ده د دما 28 امین ارکی و دم و هر پنجان لور ببینن او هون نونرتیا گل الهین لنوا مجلس جی بکن بله بینرین هجا ماج الیه دست بکر انگول باجر الیه هم پارلمانتر و هم جی نامزدین جبو پارتیا چپین کسین کو دهل بجارتنی ده بکبن پیش بازیه ما بو بینرین هجا را پار وکر اما سبب با باجر کدن یا با کوری کردستانی او به نامزدین نویم پارتیا چپین کس جاره کدن لپیشیا و بن اما ده بجین حتی ویدمی ببینند نوا خیر و خوشیه ده هر شاد بخوار